SOO leadership lam kai hole mi pi ka trust deficit chính rồi họ chú mi pin ta san cái ấy bôi ta san bôi ati này chú phiam thì ai là gal sung si cái gì ai bôi thì ai ấy mù đa này ô mày à thì chỉ chun alam pi a bay tai ati này hello ai thì bôi ati này hello tu le tu din munen ti nai sa na sẽ thì so sẽ chỉ hòn rồi hết rồi hin thì li abai cái gì đâu tí đi cho abai hello hin à đúng rồi à chú ipi bolam di pas di zo chu namin ge khom pha zo chung chu me ya chu kata san pui tia ke no UPF kata san pui tia mo dem de ma kitai thi ipo is it to why should people trust you? okay, that's very interesting, a very important question na Yes. hi pathin lung sin in koi tabang nampi conclave akigon le ki ko zo se hung huitin ichi delhi ko na hung on delhi voice in po hitin chure chan pura hung ding on ko na hung den chure chan pu voice in po hitin kampu pi ko na hung den kampu pi voice in po hitin nam chu let's reason together abana ipi bol diu ham ti very important stage tai to iti chu phate ai ko to lo wa hele government in very policyum po it's difficult atia chu suppress ai bol diu iki ho tu wa o ipiha government in like ta nei lo ham iti a hi mo su nim thia nei ge lom iti wa le then they will realize Masa penin pat pa ipiu patin kathang ba in the bridge anavezo si na bon chawing ni hla pa kahin bolin tuni hla ai ke orlim khom pdu hele pu Aaron Kipgen spokesperson UPF chole tu chung delhi a MHA palai hole Kuki-Zo te palai ho first round of political talk meeting ane na wa ei ho tha khela kalsung lam kai khat a hi in political talk to kisaya tu chung delhi meeting to kisaya ipi chu ipi ham ti ho zo se aman tuni hla pa na hi hilchet na ei bol yu hintin pu Aaron phat ipi masangubin tu chung meeting a ei ho ilam kai ho ei ho palai ho ei ho tha khela kalsung ho ama ho a standpoint no adin mun ho chu a point by point in point out in cutting chu zo phat le question i bol diu chu pu Aaron in ei don but diu hi akichi thina dingen ilam kai ho win MHA masanga EP ga se yo ham chu ting le MHA ni EP a hin se ham ti ho chu point by point na minute khat chom chakhat kahin ta la de hi point number 1 na chu e holam kai hona se chu Kukilen Union Territory ka thu mu hi constitutionally and historically legitimate ahin Manipur Merger Agreement 1949 zo a dan to ki kala thinglangam ho hi phaicham vai hop na noya ki kai lu hi hi chehin tribal autonomy le traditional rights ho disregard abol hi point number 2 chule government in Meitei Liang pa bu compensate abol in tribal house ho chan bu imachan anapi lo ahin hizi chun India dan pinoya thinglang mi ho separate administration in the form of union territory with legislature pi eding hi dan pi to ki kalhilowa India independence masang apat a chamhlat ta a ki vai pu now head pi na le ki vai hom ki tu theina ding le khan to na zo hiding a hi point number 3 a chu ground situation dungzu in Manipur a Kuki le Meitei a chian khom ki ding hi thil hi thei a hi ta lo ji in tribal Kuki-Zo te ven bit na dinga India dan pi provision noya solution khat alo thei lo hi point number 4 Government of India Act 1935 dungzu ya jong thinglangam zo se excluded areas ti a kisun a hi banin Kukite gam hi iti lai in jong Meitei Liang pa noi a ki hi khapun Manipur State Darbar noi a ki vai hom na Hilovin direct British rule ana hi point hi cheng hi ilam kai hoben MHA masanga chu hi cheng ngai pan sawa negotiate aga bol e hin ai jutiang le SOO lam kai ho pu Aaron le a team ho a hin hi cheng point hi cheng hi naga din pi wa hi cheng ai na pan sa no wa naga kini lo hin table la chu ding de chena hi cheng hi na hin din pi wa ngam pi la nen se chu nam mi pi te zo sen dong na pa cha diu akipa diu ta san o min hi zeng zong le
chelai chen bat na hung min hi jiang jong la mha te palai pa pu ek misra ei don but now chu hi le government of India na demand thu wa hin sensitive ta hin tu le tua government policy a ut tha create ding ti aum pon chule manipura community dang ho jong council ball apai modan asei tha en hi chilaya pu ek misra na sei hi point thum a hin a hi ati a hin zat chi zat chom choma jong interpret ball the hin na sir zat chom choma lampi chom choma interpret ball the hin hi jong le nang chu talk sa tebula gazao amun ta gazawa ani ku city ma nazao hi ji chun nang man chi e ipiti ne hil chet na ball the ding ham kakipain the bridge atsot da namsunga lamkai ho government of India to ki deal now to thing like society a din mun ho a mi pi to lamkai ki ka a job mat jing dinga kon na lau ni chan ge a ki muzin the bridge ho chung a ki pa thu ka sein thank you tuni ha in exclusive na ti a hele loi dang ho za lo wa ki se to chuning kheu diu hin but my due regards to the other colleagues loi le pai atang ho jong political dialogue hung pang ho just to name them keno UPF delegate na chun spokesperson te ni kai honin kay UPF spokesperson kapangin UPF loi dang ho chu hile jedare akonin ke theo zomi pangin chu teng le min thang ado UKLF apangin HPCD akona Isaac Mar apangin chu teng le kam khan pau apangin chichu UPF delegate hin keno akona chu Dr. Selen keno spokesperson hin chu teng le Kelvin Hatlang external affairs keno chu teng le David Hang Singh vice president keno ji ho chu nam thalenga tu chunga government of India ta ki howa gachi ngapang ho chu kai win tuni tha in ama ho jaw hi jong le we have equal contribution as in ama so ama ho jong ega gel do di wa cha in pha po hin tuni tha hin a point na lu no hitin tuni tha meeting na hin gona to first political dialogue na somehow first political dialogue he after the SO is extended or after the conflict na ahin tu masanga yong chun isei ma bangovin UT with legislature through a government anaki ki ho khatai ai chichu isu min lo diu hin tu chunga political dialogue it was a bilateral dialogue bipartite na there was no representation from the state government of Manipur. It was not needed. Bilateral. Only government of India to KNO UPF. Kuki-Zo meet Kiki-Ho hin. Hit Manipur government cho za holding ngai cha ki salohi. Na. It is point number 1. Number 2 hin ki ho no ho chu gel sangin informative na hi jingin pusang mo ang kakipapin very much clear and very much precise ki hunanan se ho chuna ke chitabang interaction ini khalo wang win tu cha ki hunanan se ho chu akitu thei le jingin ki pawmin ahin ki ho dan pa hi keno UPF in joint PR ka hin bolu hichi hin ki boldung zuya chun the Hindu te in adei dan khana newspaper a hin ki sumin chuti la newspaper dang dang a jong a newspaper ten adei dan ta ki soyong aumin ego Kuki-Zo society sunga jong alunggel ama gel dana hinsei tam ta jong katu khain ai pichu hile ichicho khopwe tunia hi newspaper honjong
always akibang cha cho say zilo mong hin newspaper cho sim chuting le mi lungyal chum chum hi je wa chu PR khat hung ki bol dung zu ya chu lungyal za za chu hung leng do ding yong cha ngai nei hi tin lao tin tu ni wang hin adi chu sei diu hin ka ki pa in number 1 PR hin ki bol na chun let's get to the point PR hin ki bol na chun very clear imu diu igel diu tu masanga talk nga ki chi masanga SO extension ki bol zo wa chu atam zo chu maintaining territorial integrity of Manipur hichi close pa chu ibuyu in tu nga chun if we have to go by maintaining territorial integrity of Manipur UT with legislature hichi hi ki bol pa hai na hichi memorandum athabe UT with legislature for Kuki-Zo people hichi ki bol pa chu government in na demand thelo diwi according to the agreement ati diu dol na I written a union territory with legislature for the Kuki-Zo people hichi hi akipilut kinin as a reminder to the previous memorandums ichasun ho ki ho na akipanin imu banguvin government of India ki dongai hi interview masa ho akana sei bangin government of India in ki ho ki ting le gal sung azam ki ho na chiting le very popular demand Kuki-Zo people union territory with legislature separate administration tichu government in respond nei bol diu hi tichu ki dong ding hi kana ti in public consultation the interview masa ho tichu exactly the same thing government of India interlocutors na ki dongai dunia hi memorandum kapitawin tuniong reminder kapikin uvin government stand ipiham chiting la hi mipi ho ngalel jong ahin ji achu chi nei don butiu hi ti pressure ki pi government chun hasa sa hi don buting chu and the answer was very tactical na ahin don but now chu government chun to ahin I don't have a straight and clear answer to your question, but according to the situation, to din mun muna government of India, din mun dungzui chun, Kuki-Zo cha te ding a separate administration petawin ti, gyal na policy chu ong ki lai ati in. Hichilai chu mitam ta negative ta ala zongomin, aki chai tai ti ala zongomin, aban ipi ki boletam ti imacha talo alampi chu ki chai ai tai ti gyal jong aume dunia kana pi ho ko maka sei nom chu hichi analyze ibolo ngai na political dialogue chu khatwea ki chai ding chu hi lo hin and separate administration union territory with legislature chu hi bang sia chu abaya hele policy uma kapi di utai tia le chun ke hong chu Delhi ka chi hong chu ngai bi se lo ding but ikial di wa ka dei chu holding a positive ipam ti si vet di tu ne positive number 1 government in ajuin ka saitang union territory with legislature separate administration Manipur su ki bai hop na tum ding ti chu na sei thelo di ati government policy ya tu hin poi it is difficult at the moment ati tu hin hasa eti eon jang hasa chu henu hin but ki ho na chu hi cha chu king na lo wi a hin ahong ki ho vin dialogue to date 6th November and that 7th November achu ni ki ho na na ki nei hin New Delhi hi cha hin interlocutor hin ground situation chu ipiti tam ti hoi ai dongoven igen theida no ki sein aji chu at the moment Kuki-Zo area is administration umlo etai nei thei government Manipur government chu ti la bang azong chu administration abol thei ta lo
hichi tila abolaya bon mi pi in chan lo ki mu zo lo administration ki tup lo justice lo hin thu di awai ki hom lo hin tu a chu mi pi ding ki ti ma chaum ta lo government na ko na mi pi ding ki ti development ta lo hill area Kuki-Zo area ding ta sun yong chu amelion phai ka chi the lo ji wa chu administration atu wa hele ipi chu ipi development project chu ken ka kila the dam ipi development ken ka kiloi la the dam tiabo imazo si ko phai sunga ki chai de nei tai e chi unadministered area ai tai tia chu ki sei pi hin a seriousness chu ya chu tu hin ke holding in adang ompoi union territory with legislature demand ka bol pau hi government in fulfill na bol ganglo wa hele Manipura Kuki-Zo area ho chu Indian union noya wanga chu Indian administration system talo hi ti chu ki say hin seres in government in Allah in ti chia chun number 1 ki ho nga chun focus point to ipiding a UT with legislature hi lo hi thei lo ham ti chu ki ho hin UT with legislature ahi lo wa hele solution kiti adang thei poi ti ki sei ji chun interlocutor person ipg mo nga chu thildang kiti chu solution ahi poi ti chu agel ham ti chu hi tu chu alam kai hon ka sei mi pi het nga an sei nom khat chu ve se a chuna ki sei chai thei po non jong na heaven ma sa penin ki bolen at the moment the government policy does not have any space or any policy to create new UT na government of India new UT simding ti chu government policy hi aping hi lai atin hi chi chu counter ki bolin government policy ki ti chu home minister prime minister ai lo wa hele union minister dam ho hin chuting le government of India policy in simding to if you have bureaucrats IAS IPS ho Indian administration na amo in tu to achu Kuki-Zo chate ken thi tam ta ka thu zo no wai policy poina ti wa hi le very kum som gu wal chu ajo in jong nan sei ta in point number 2 anan sei chu Indian Union na ki na hin Kuki-Zo te ringa hi ipiham tu ni chan ge aki bol ai lo wala ki mu aki ihediu khachu Manipur noya imvil Manipur chu Indian Union na iti hu mam ti aile Manipur leng pa chun Indian Union na na dinga chu annexation so ya kai hin ahile Manipur leng pa lengam chu only 700 square miles only valley hin hill area chu zawlo hin hichi Manipur leng pa in annex abol masang British administration ayong kivai hom na chu thingthang achoma anom hetan hill administration achoma anomin made hileng pa anakingan sipon ani na chun Manipur annex ahi zovin union territory ahong hin union territory ahi khanglai chun tua tribal administration hill administration Manipura umpen district council hi lengpa in annex abol wanga chu hill area dinga chu atuma chu district council local administration aumin ani na outer Manipur kiti in member of parliament chu atuma thinglang ki koi ya chu lengpa dingin valley chu Manipur chu annex hitan agam chu Manipur hitan mai heiten Indian constitution noya right tam ta enjoy bolta we tu ni change ya hi Kuki-Zo e to Manipur annex ki bolta banga chu ki ho na uma government en no ding achi ka bol di hetia
constitutional provision agreement ki bola constitution act parliament act pass ki bola constitution umlo lai hi chu interlocutor ko ma historical background chu ki sei hin aman jam di asa in hi chi ji chun tu ni chan gya he manipur noya ko muwale indian union noya umu hi tia chu government of india in new delhi ko na an vet na I think sela namu hin a cheng form thelo chu ka hiwi british administration in atuma anasi mai leng pan annex abola chu hill administration atuma no outer member of parliament atuma kine ya chu kum 60 years val set indian independence IT nei me god wang wa chu chan vo I ma cha ka mu lo hi development in terms of development iti yong le valley to hithelo budget allocation iti yong le not even 20% of the state budget to hill area do thelo ichi na chung chu na om kham jong elected representative uh, ministers for chief minister hoy adei de ya abol kina mi pi kam thei ta hi indian independence chu ipiham ti thei lowa british te noya tabanga chu nei thei te noya da na chu ki hingmai mai dunia hi ipiham hi chi union territory kha chu lowa hi le ki hodinga ai thei poi solution dang ai thei poi ka ti nau chu development aspect nga chu tu chan ge chu ki cheng khom thei dam ti a hi you tc dinga jo na ki kyo gal ma sanga but gal in bol pha na wa chu okay he join chen khom pi ding in larger community hi wang ovin tha chai ding del do ding kamla pi ding ti lunggel ane ve ti chu clear hai tan ani na chun state mechanism state police yong ei thanwa pan pha na chu in manipur government chu ki hodinga protector hai to poi ti chu clear hai ta ai le to chu et government in policy poi na ti mana chu ti ki chai ding ham ai policy can change but kadimanu chu indian constitution nungja chu union territory atha ki sim the ti chu constitution legitimate ahin as policy can change while the constitution of india is paramount and kadimanu chu legitimate ahi as government of india in agial pharangai ati lo wa ile Kuki-Zo te chu ke ho chun ipiham ka ki vai po diu chu ka ki bol diu ho ipiham ka hum do ding ti chu seres ta chu yo na kin ne hin ti chia chu man an sei chu a hi le injustice ipidinga chu ke wa ho na tum chu om na ding problem ho chu ipiha point by point na say atin number 1 chu in regards to land hi ki number 2 in regards to forest na land iti tiang le chun tam taw mi land rights transfer of land chieftainship na inheritance umin aban ting la forest on basket manipura forest ki bolda thing lang mi hi wa forest cheng iti wa forest act ai lo le manipur government in forest reserve forest protected forest mina thil tam ta bol ai hodinga ai thelo tam ta dan ho chu I Jehoji ai mai the to cheng khom thelo hi ki sein athum na chun custom culture tradition ho hi yon kan nei pau hi mang thelo indian constitution chun tribal ho custom culture tradition protect bolding a thi hin ke ho ai ki protect thelo aji chu kagam sungwa boina oma ke ho in customary practice aka bol ti ngule ka sei chai ti ngule indian legal system chun akito lo ji achu government hin the same legal systems applicable go thing like ho sunga chu pa haki vai po na khan ko custom tradition khan ko chon dan ni pa wa chu kitan la thelo
thì chỉ họ tắm tạo mà thì chú cái sen tu chúng ta chú only land chú tham khát cái hồ mà này hin land holding system chú tiếng là injustice in regards to gam lấy seed thì chỉ họ hi à cái sen cái chân gà xây đi ngà land à chú ipi xây hoa mít tia là number one traditional chú land holding system chú cái họ chú chieftainship hi mấy họ chú valley à chú chieftainship anh ấy bố ai lệ kêu cho chieftainship cho tu ai kamo su mang thei lu hausa land right now chu umai hin number 2 a chu uh, MLR act ho chu revenue chu hill area chu umlo hin mai lo applicable go jingo chu ting le Manipura Valley district ho a hi land records akoyu ai ai le kagamu tam ta chu hi chi land record na umlo ho chu government in khas land and survey land hi chi chu government gam hi ti a khu record akoi hi chi ho hi mail ho ki gial na pa chu hi ta lo hi kapu ka pa khanga kona kan to phana gam ho chu amahon revenue a hi lo ja chu khas land ti wa government land hi ti go no wa nam phua ai bol now instance umai hi in regards to highway compensation na chi ho example ta chu ki sein and mi pi dinga ken theina ta chu phya media hale to a hi gam kineya hausan gam len ta ane yong le we cannot even mortgage na back in jam mi khat chu ama economy livelihood establishment a dinga loan against property loan against land ina cha thelo king khang ke ho gama i jo problem tam ta to chu tu khang 21st century a ke chitabang issue nei na lai chu ki te bo ka hi ve ki ti so ya chu ki jo chu iti bolding am a solution i pyam ti chu aki ki ho win chu ting la chieftainship problem tam ta chu aki sei pin to chieftainship chu ke ho local administration in the existing local administration district council jong empower ki bol lo mi khat chu hausa cho achia chapa hi deong la amina khial deong la secretary na register ki bol ding secretary chu mail ho koma ala mail ho chun for the last 20 to 30 years kichi chieftainship right ai lo le recognition village recognition transfer kiti ho abon ke akha ai le imajo si akha wa ke ho chu hi chilanga cha mo na kha ya chu ke ho culture custom tradition dung ju ya til chi ding pa chi lo ding a ge lo na cho ke ho hi na chu ka zo lo we tai ai je assembly a act pass boli ti yong le 40 meite mla ma aku ki ho just 10 to 11 thang mi si pan khom yong le only 20 how can we ever pass an act in the Manipur parliament na ichi chu umai ichi ho chu pueron yeah pueron chi ho jong chu ken a point by point na ki ho now si chu point by point na ka hin do gu thu hin na tu chun izam khat na hin cover tan chi ho chu immediate need ho hi in na political solution ju to ki mat lo hi in na to anen si ho chu amasa in political solution pa negotiate na bol dan pau chu sei chai tin aban le tu tuai poimo ho na ki ho dan pawang chu ti chun atum tumin point by point in sei joi ti chu request kain bol in tin to chu ip pen se hi ten tu asu AK Misra statement media ayan lang nang ho PR a jong mu thei pen chu anjo a chu point thum hi ka ti en ani na chu thampat na sei khatan a chai na ke ya chu community dang ho Manipura community dang ho jong e ho UT demand to a consul bol angai e apoi mo e ti jong chu a sei tha ai in na e che hi community dang ho ti le ku naga to mei te che hi jing ama ni chu e ho against sa hi chu e he no hi in na a result yong chi he sa o na ma ho consul bol wa ai le cha hi na hon EPT na don bu no wa chu ting le EPT convince ding ti dia iti aban kalbe di dan hi EPT program na gun bam to chu government of India to iki ho now chu isei yu in na policy point number 1
government policy au poi ki pa chu iti tackle ki bolam ti pa chu issue policy chu lo hai mo hi aji chu problem chu chi land problem in forest problem moment policy chu government in create a bol ngai ti pa chu i chu chu issue to nan se ya hele achum hichi theina dinga chu community dang ho ki ho ngai intellectual pan say ti choi hi ase hi community dang ho ti ho ngai ti tu chung ase hi ama sa pe na hi pon in the middle of the conflict ki boy lai ta ayong chu issue khat aku ki ho chun aki do te ni mai te to ku ki ka chu til khat complain ne yong le government of India chun one sided thu ka za a no ko ma solution ka pi the poi community dang tong ka kyo ngai ti na sei jing tu a sei chu pya mi ti a le very very political and very tactical strategic nei ta sei in interlocutor pai community dang to ki ho ngai ti hi dunia hi velauhan government of India hin community khat lunglaya community dang khat lunghan sa political solution boarding ai thei pu ati nei ti chu a hin ya chu community dang ta ki ho ngai ati chu til khat I bola hele khat lang nga ding acceptable hiding khat lang nga ding acceptable hiding ti chu ako ji a chu tu chunga media hung do pa ke ho na pa thu hung do ting le eke misra chen only for Kuki-Zo people political solution chu ki bol di hetai ti in aki ho pi e aki ti na loading a chu eti a chu amain awarding aki si me hin ti chu ka sei bangin very wise clever statement hi ehoni la diu chu to ai la diu chu community dang ho to ki ho ngai ati chu e ho to community dang ho ki ho di ti na hi lo aman government of India chu community dang ho to yong aki ho tu ngai ati na hi chu that is their business e ho kinum lo hi cha chu into akan do pen chuna pueron governor ama ho chu console building e ho UT2 ong ama hong cha do ngai chu ki ho duty nei chu na kati dan chu e ho solution khat bol di wale ama ni jong chu manipura chu mi e ho chu kuki meite na ga chu thakhat chit yu chu government mit na dinga chu na iji a chu ama ho concern nong la anga ya ti to bang chu na ri hilu ham na that is misinterpreted okay the interpretation di lo hi with legislature kisim na ding a chu mai ho do ding na ko ho do ding ati na hi lo hi kichi to ya le it will never happen ai se ki sai ka ai chi sum lo ding chi chi he ka sei cha chu misinterpreted na ama na sei chu a sei lo na chu interlocutor khat hi na a mai le CSO achi yong le ama na ki ho pi me che tlenga naga SNIM ho yong chu aman political dialogue a ki ho pi hi chi ya chu ama statement chu community dang ho to Kuki-Zo political dialogue pa chu community dang ho to controversial hi na lo dinga very clever statement a pi hin a sei na chu ke in kadil na a hi one solution ipiha exclusively for one particular community chu kabola adang chu don lowa ka koi thei poi ati na hin hichimana chu UT with legislature chu kabol na dinga chu mai thio ka do ding nago ka do ding anok ting wala kabol hi ati na hi loi ati amana sei nom chu ipamiti a hele naga te ong ki hovin mai te te ong ki hovin no te ong ki howe hin hichi ka ki ho now kin ka deal dungzu ya chu solution chu what is possible na hichi chu kapu do ding hi ati nei amana sei chu e ho ki ho wa no hoin aji chu presentation ki bol chu very serious very legitimate and
absolutely to the point aman nil na di het lo chu dia chu community dang ho ten ki ho ngai ati na chu hi chi ya chan sei do hi to ka sei chu na het them very clear, very clear. Okay. Aban in chi ki na pueron ken do adung zui chun a subject wise chun sei zo lehen. Nangen aban cha ang chu na sei thei tho in hi wanga chu angai di hon a het khen thei chit na ding chun okay topic by topic in chi zo tin na sir. okay Ele na ki ho na wa hi non PR na bol na wa zong chu. Implementation of September 4 Triple Tie Agreement. Di thu zong in a say you hin. Hicha September 4 EPP chi ho to implement chia agreement pen to implement bolding ti in July September 4 agreement na to EPP hiya EP ho to implement bolding ti ham ti mi pin ke he na September 4 to SO extension hin na yeah September 4 to SO extension hin to an say chu implementation of September 4 agreement EP ham EPP ham SO implement so something a little technical na SO agreement na ho point ho chu implement bolding chu hin example agreement na chu number 1 Hyper SO agreement will be followed by political dialogue. It is so. It's political dialogue to number 1 implement ki bolta cho. Number 2 agreement na to relocation of camp ki ho jo. It's ho to government in naga in complain about jo mail in complain about jo. It's ho government is slow jo. Ho im ngau mun ho ajong kim lut lo lai jo. Government it's just implement bol ngai agreement ho chu iti hin chu government in adang jong abol nom example double lock for 6 months nearest security outpost double lock koiding hi for 6 months from the day of agreement kiti ho chu amo hin apply bolding implement bolding ti ho omin sila chun pueron SO extension na agreement ho chu hi na chila chu camp relocation ding zong ki se na ichi camp relocation ke bolding camp ho chu vulnerable area a ho kiti na ichi chu vulnerable area a ho chu e hon chon do wale chu e ho adinga phading hina ichi the language has come from the pressure of the valley na vulnerable area ti ho chu a language to mail hite complain upon a language chu hung do hin tu ichonu ku oite in minute study na bole chu out hita chu social media zo camp relocate ki bol ho chu example kampu pi landscape he hon ga vele chun UPF camp relocate ki bol chu kampu pi district an ni ma chu vulnerable area thingsa na chu UPF camp khat ni thingsa chu to I front line chu front line hin tin no wala gam gi phai ko na mong tung ko na mol chung ai kala thingsa na ko na ichi hai le cycle area ki lu na heti aku aban ba na cycle area chu mol chung a chu phe thingsa chu to chu front line na chu mita chu ale me re te chun thingsa chu a he no chu agreement SO agreement na SO game khat me ti chu ya chu vulnerable area ko na tondo win ti chu pressure ball chu ai chu chi kema thing noi ho chu me re ka ma pang hi me re thana pang hi ti chu ama ho complain hi ale hon ipi ball wa me ti ai okay ichi chu government alo thelo hi ne ti wa le nei cho ka chon diu hi but no de na kom lo diu hi iti wa kharam bai phe kang chu be kom diu hi ta so chi kem chu ai le chi chu kang chu ma ki chon ne nga chu agreement ki kai ta chu now you think phana sa lo am ti chu nangin jong ki gel le chun tu chun na
aban le na pueron chu camp relocation na ahin aban le thal ho hi akinai pi pen CRPF camp ham hi lo le BSF kiti ha ka he chin te ni selai camp a deposit ball kit di kiti pen hi hichi hi thal arms hi camp ai zat ni ma cho kadi double lock nga umuma kadi camp security a cho nga ina koi ho koi hi le esu kila chu thal kipilut chu maybe according to organization a number chu zat zat cho ki ho chu in khat ki sa a chi chu double lock chabi ni ki kama chabi khari security bom security forces in aki koya khachu organization ki koya once in a mana kem check aki bolting la hichi chabi ju ke honga ki via lock ki bol ki ji so hichi ju tu ni chan gya kem am jo 2008 to 2018 2025 na hichi ya hi chi ho chu double lock chu tu mum jo apama ku government in ahead register ki ball number register ki ball tell he cam security aki choi cho ki ho khu cam protection ale to ak sei pa chila double lock sunga pa chu ho chu mei le ho in so thal ho chu so gal kap mit that mei le that he complain about pa chu government of India in tackle a ball good na pa chu chi chu hi le hi double lock nga pa chu double lock nga tho tho hin SO kema chu ometia chu boys a while okay gal sunga chun for a period of 6 months security forces ho koma koyute no problem hichi chu gal kap ne ki mangpoi mi tha ne ki mangpoi ti ba chu hichi chu hi ki bol chu problem hello ama hon akimang pui ti vet sana dinga chu kinuk pi he ti chu na yes yes okay very clear ai wang eho adinga phadiam phalo dinga wang chu ai chila ki ko hong chu wang chu kimang long kimang hello mai the hin na kinil na dinga ai ki do be ni ki do be the to he abanin eho chena district ho administration la governance vet tu na ding jong na push uben ichi chu EPPN propose na bolam solution imu ka wa chu EPPN chu propose na bolwa government in iti response na bolwam ti jong chu in sei topic you know hichi chu ipyam itia hele mi pi again theitan ade in eho khole veng te kana khana khu kha cho mai la government school cho government school ma government teacher ma chuting la government akona anchang kiti ho amu cho hi lo ai MLA cho MLA ho akona chu tam ta hi kum khatna dinga project ahead no school sa di loi building sa di loi lampi sim di loi hi chi ho chu mail on APU hi lo chu chi ho legitimate right as Indian citizen kichu a government central government akona hung hibo chu ya chi cho chu to ai galo mana chi kitang ta chu kichu mei le ho to ka ki na manwa chi bi nga meo chi kitang am ya chi government chai shadow government hi jong le ai lo wala ka MLA ho chu EP power na pi diu ham direct nga center in ET le DC anong sa wa ka gamba ai ding dol ho chu ki bola village school kai thelo chapong school kaya school se ho ki sa anchang nan chu PDF anchang na minimal government program ti cho chu iti dam aji chu secessionist ki lo chu India ko na sovereignty dala independence ding ki ding ki lo chu even if we get UT with legislature Indian Union no ya chu ki di chu ya chu same provision same citizen as a citizen of India ipiham government in media ding ago no chu hichi chu gal mana chu akitan pa chu ai thei poi hichi administration alternate khat chu political solution masang chu go mo vinti a chu result ti boli anzole ai cho cho in bol pi un pi som tai in hlem ka ti no that is eho political solution pa chu UT with legislature in hichi chu attain ki bol ka chu solution hi lo hin
to apa si pyamitia hele government in DC to SP to ai lowa hele no government employee ke on Kuki-Zo chate tamta aki ume ai le to chu gal sunga chu mi pi hi Indian citizen khat hi na a teka na khana chu hospital ho ai ding dol banga chu kimulo ho chu why everything should come through Imphal, why everything should pass through Imphal na mainly te to kakina manwa chu Indian central government policy scheme ho chi bidinga kram sungwa lut lo ham it chu center in til khat bol win ti ne so it's just like implement UT with legislature or before you can implement bypass Imphal bypass Meitei ti ne thank you akichi sele abanen IGP ho rehabilitation program ding zong na puski noven na ki hona wen ichi hi I tabang propose na bolwa ale government ni piti responsible lam tiang nen se ki nu puera hi IDP ho chu rehabilitation iti ai le achen now phai su ho ka chen sa ki dam me le ong chu chotan pura hong cheng ki diwam ti to jong sei the hi inna ji chun ji EPT lampanga na propose wa government in EPT response na pi wam ti ki het no let's clear the air na UPF in chisu ga ki podo hello he ichi government of India nan podo he okay while political dialogue is on na ground chu ichi bolangai na ichi government of India nan podo he ya chu ichi ipi na gel wa matiu hin kyon ka say chu we cannot totally bring back normalcy aji chu 50% displaced in Falakona so 50% displaced people in Falakona hin Amochu will never go back. That is point number one. But government of India in responsibility na kila wahile please hill area ke ho district ho ke hal tha displace ho chu agamba nile pulut piwin give them the required security na aji chu a ho vengwa chu gala thip mana chu gamo chen thelo hi government has to do a lot of things na aji chu wang chu bol the hi ti pa chu aji tu aji ki hoi thank you akichi sele aban le tu a hi nang ho zong hi a chai na kai ting le mabana chi be diu dan chu thempa nei si bi diu tin ichi masang chun extension agreement na chu Manipur integrity in a boy ahin tu a hi AK Misra statement ai boy ki diu hin na aselam thei pena kun din muna kun azu question kain bol din ane pura nang nei nei thi min lang no ho hela tu a hi na thei top so wa na pano an le tu jong tu ya ne man lo khoma nam pi ani na thlai zu hi ti chu nen het piu nam mi pi tel azong nan tin he phalo jong chu ki nan tin a ki het mo sa hi ji a hi ipanga na pan wang wa hi SOO leadership lam kai hole mi pi ki ka trust deficit ki ta san na pa hi a jing jing na la in na amang the hi ai chi brick se khen bolwa pa na wang hin chen them khat chu understanding hi a the ta in ki pa min ka ki se pa jong hi lo yen na let me finish my question sir the question say chai ta ding na sei do lo kha chu ha mi ho la chana het he a ki het mo sa yong omi okay chỉ chơi là thùng tí này tại này category thùng tí này tại tôi bằng dụ yom hiện trust deficit pa he EPGA he chỉ trust deficit de bay thay lo internet tiam ai lo le nang ma kialda na solution iti su bay di mi chi kita san lel na pa ke hin thu ka sia hi le epiha without any epiha blanket cover na screen lo ati kalungela chi pa cho ka sai ji ji hin loi le pa yong agel se yong mi ji na but then that is how I am so nei do chu hichipa as ka don dut kidding hin ki mu da na hin society ai biting a ki kin mo nei mieng ham ni tia hele number one I think it has got to do with gal sung thu ai poi ka ti chu chi kum tam ta
is community hing ki vai hok dan na thing noi ki bol dan hi chi pa hi ilung chim wa uma mental block hi kilado thailo hi chi ya hi ki ta san lo na hi uma hi ka ti so example a so iti a hele thing noi ho ki ti ne so thing noi ho chu mi pin ta san ke e poi ta san poi ati ne chu pyam ti a hele gal sung si a ki si a hi poi ti a hi ei mu da na hai umai example a thing noi bol chu hong ki pat dan chu he no hin 1987 na founder Pune Lunin KNF ahin bola chu MNF a jaw pute pate hon encourage na bolowa ahile hung ki pando chu ain cha chu tu ni a gal zo wa khausa tam ta ki ho khoma CSO ki ho khoma nama da ipi bol liu tam ti a chi chu ho anom lo chu mi them pu na ja chi boli til an pat le apat pa cha ba na khausa them khanin ne an he ai wangin e society a chu phung la chang thu a itu lo kita sok thelo hi je wa ki pat pat na ko na chu hi chi chu mu chi chu pai ai le a thing noi chu wanga chu naga galom le naga gala a thing noi thel choi o chun ami pi hu zo lo thel nei lo ya chu ta san lo na sang ta na ai le chi zo wa chu factional fight society le aching noi emi ki tha tu na ding lam kai khat la khat le ding chu na ding a bo chu dan society a chu sumdam na ding khatin lam kai ipya ama let na ding lam kai khat chun ama let na ding a policy a bola hiti a chu ipya ama bo ti pa chu ima jo sia let ding hichipa mentality ku mi kun absorbable thilo ting la gal hum kin a hele gel banga aching noi ho in community dang gala ai sa du mei thei ho to kido thei dinga chu him la thal nei lo agam sunga ching noi ke te agam bu na ding thal jung nei lo ichi din mun ho chu a hi ja hi ichi mental block pa hi be thei lo ham ti ya kala chu ting la SO hi ipiham eho society example naga chun collective leadership di umjo eho society a chu collective leadership pa hita lovin ipiha dictatorship ti organization jo si chu alin pen khat chu CSO ho jong cha alin pen khat jo ka do yeng cho na mun ta chi kin alin pen khat jo ka do yeng cho ya chu collective decision hita lowa kichla area organization pa chu alin pen pa chun agel pa chu kichi chi yeng ichi system hi ya chu mipi hin mipi in malam ding hi kigel thai tele ti pa ho agela adei be se ya hi replace bol no ma til khiel num na chi pa hi lum chi mi umam ya ka gel hi di yong di inten na pu eron che chu so na pa na ina now ahi tu tha thilai poi na di yong chu di khat nan tin ichilai phat nong chu masang la ya ki vai hom mu to bang chu hita poi tu ai tham khat za chu mai tai ti hen aji chu mi pi in jong ain ta san na ding chu aji ngai hi na aji a chu tu ai why should people trust you? Okay, that's very interesting, a very important question na. Yes. Hi pathinlung sin in I had you to number one factional fight the point na. Let na dinga chu kap to a ke tha to pa chu ta lo. So one of the problem has vanished na. Pathinlung sin da jing han lang. About na in future. Ani na chu ti la chun thing noi chu thal dom ding thal kap ding bo mi anapangin chu ting le kal kap thim hat an ki holin le khat chi mi ki hol be se lo to say thi hol be se lo ai le government of India ti hu ti levin is o kham kham win ke yong hi so a bo ko na bo ko hung pan chu
nama ding apan na ding pha na chu ai le hitia chu Dr. Celine Yong min very educated uh, uh, juting le very mature ichi din muna chu tila factional pa chu ke no UPF the umbrella kingum ta kichi UPF thalenga chu khatuma ke no thalenga khatum thea spokesperson aki uma him la thal chu chu minum tale government policy pe ham government policy di kheltan ham constitutional provision ipam ti boi pi the gel thea uma ba tune im pau hi ivet na hele masanga ehon thingno iti kita sandam thingnoi ho chu iti khati ti pa bowa ivet pau chu la do the hi tai things have changed na government of India tackle ball the government of India handle ball the chu ting la strategy sim te lam kai ong chu aki pan tai ting la particular organization se interest italawa at least umbrella ni achu kiu ma hetai ya chu san lel na ding ompoi number 2 galle tol masanga chu TC zo na kisei nai ichi hoiten ngai la chen galle tol masanga chu TC kisei chu galle tol masanga chu TC aki kipan hilo stick ina delova abana 6 schedule provisiona territorial council negotiate ebol chu chichu ipg hamiti maybe we thought maybe tete on kicheng khom thi nante umbrella administration khatnoya igamu chu protection oma land rights in area forest rights in area financial autonomy in area le local administrations in area le ai thayet ya in a gelu achi chu Manipur territorial integrity clause pa long chu for good or for bad na chichun binding ta chi hitalo galuma very clearly made it to chen khom ji talo chen khom na ding lampi talo chu ding le galai bolwa ei zolo hichi ya chu lamkai honjong hichi chu kidal ha to UT with legislature kidin pia and the proof is political dialogue in a partner wa chu UT with legislature chu kisea ki ho hita chu ya chu ka sei nom chu mimal hina chu iti le ke yong iti ka hin jo da ham na Dr. Celine Yong chu flows ding for that matter any society ita san pen pa chu to sa level from one side of the society amount to backbite balding ding associating ding that's I think natural na but what you can kasi pa chu ipamitia le kan pu pa hi kita ta ka sei hin ken number 1 ajo I say pa chu current government policy umpoi ati chu aki chai tai ta ilau le chun aki hoyong chu bol be dium telo chu ka sei chu ipam tile understandable view abana jo le nang achai ni la seu tin na tin na chu hi chi chun alampi a be tai ati na hilo ai thei ko ati na hilo tule tu din munen tinai na se ti so sa che hon jong he no hin thili abai ki ti uti de cho abai hilo hin dung zu ya chu ipi bolam ti pas ti zo chu namin ge khom pha zo chung chu me ya chu kata san poitia ke no UPF kata san poitia mo dem ma kichai thi ipo yes kata san poiti wa lam kai ka yu chu ta san lo na chu sei ngai chu hi chi chu kata san poi hi chi chu bol hi win na hi chi bol win ikiti to diu hi chi chu aki bol wa hi le bo chu mi pi chun cha chu they stand up na hi chi chu ikin ka dei chu turan to if I may mi pi yong hi tham khat ki ignorant nan te na hi jong le hi chi ho mi long te khu talk sanei phat le charge representative achi win na aban le CSO akuna represent a solon aban le intellectual akuna jong ito banga khu e ho a jong hi ito banga charge akuna hen lang intellectual ho hen lang CSO lam kai ho yang le thumbe chu ama ho chu vai hom sa ding ti hilowen mi pi to ki ka ki kon no ho chula atam zo a chu direct nga na ki connect thil win mi pi to chi chun ki bolle chi trust deficit pa jong a be dem ti ngai dan jong au men na chinang ipiti namu am very good to
ajo na ki ho nau ti a nan si na ho la chu chi chu zao lo chu to na se chu tu chung a ki ho na zao hi chu chi ba chu government ki ho nau pa ngai chon ka pu do hi ipi in dunia a se hi a CSO langa ko na church community a ko na to ngai hi representative na pang ti chu mi pi voice o me ti chu ki polu na hen chi deliberate ki bolin interlocutor ong ki kyowin amon sei chu number 1 a chu interlocutor wang chun the society should send someone who represents the community na e o sei de chun dunia mi khat ka kyo dio cha chu ama he kata san ta pove ama he te khate na tiu le midang khat ka kyo kit ding byam kha le midang khat ka kyo kit ding chu ai te poi ti wang chu a sei but chalaya hong ki kyo tha na kha chu dunia ai su min lo dio at the appropriate time na no hon nan ki pu thewi ti wang chu a ki kyo thai chalaya chu pu eron ama ho permission zong ngai khel dam me hon ama ho ngai du hi kyo nau ti ai ki pu le jing lu ham ka ti ai lo le ama ho MHT concern ngai ham that needs prior information na ki ho tu masat ngai permission iti a le chun yes you can call it permission but chi government of India to hi chi table pa hi SUU to ung ki ho table hin ya chu to a chu ki ho tu ngai hi thei lo de ti na hi loin ki ho tu ngai ki ho tu lo a chu next meeting thing a chun if I take Mr. XYZ then government of India in cha chu ipia nup lo nan sei thi but tu chung as akis bol ta bang a chu mi pi voice chi hi mi pi dei chi hi chi ta bang ume ti a hele cha chu ki hon jong MHA chu convince ka bol wa according to the ipia chapter that will be discussed na example to a hi ki hon jong a head now chu 100% adi alhinge ti ne lo chu to a land rights in gamle sit to Manipura EPX umam MLRX bana chieftainship abolition umam EPHam VA village authority village council ai lowa hele revenue ipichil tam ta hi to hi government ko ma hi present bol ngai chu chi ho chu expert chu kein jong ka khol bedding mi ka do bedding angai cha na hele community a chu expert chu ki pui di so to help us na ki pui di ya but again ki chi chu dunia he nang ko ma e ho na tele nga ko ka pui dam tele now mi khat in sei le chon ama chu do I take that musin ama chu aphai ati nam ti ong chum ki chu ya chu government of India chu khel ngayam na ti si chu achumin ko in lang e ho jong chu ki cha at the right time ma chu pan angai yong le chun ki ho to kit ngai chu ami yong chu na ki chu in tin iga sei lo ne chu hi chu very important ki ho na pang hi yong chu in he kha diwa kan chilai chun glamour ga hab le representative kin sol jong le a chaina le ama ho jong ko eso na kai lut kin ta kin tikit na lai de hen na abanen last question most important question hi hen ai wang last question masangin khat ka do kin nom chu ning kum langa gal kho lai ta discussion energy na wachan ai lo ai le pu ran so abrogate the ball wa gal ha ka mai ka mo du tam tia question kana bol ai le chilai phana nang na sei chu government and AQP di hen I demand it na do chu pyam AQP di hi atiu hen I chunga outin hizo pha chule AQP pha le chun UT chu kapi thelo di ni ve hi thei pun te ati wa ale chi teng le chun EPT decision la aban chu EPT bol ham ti chu lam kai ho ki ho kho men tin chi dung ju ki chat lo de hen tu a hi ki ho na ding AQP nom lo bui lo AQP go mi ji chun ve pho noi te nga pho noi te ti chu nangen mi pi a hin nana thamun na a hin ale tu a hin hi chi pha chu hong thung tan na ki ho na pha chu hong thung tan ki ho ta win government chun tham pa ein twist ki nen I thelo di ti a zong gel the hi UT ki pe thelo di ni ati na wa zong la the hi tu le tu in wang a hasana la ya ti zong la the hi na jo abula ka sei banga chu za chum tu ma interpret bol the hi ito bang din mun ai nangin
chilai pha na sei pha chung hung hita na gelam ai lo ai le tu chung na kheu na a result pen chu EPT I abana IP kinek na ne na lam nei ga si Kipaume, it's a very serious question, very important question in na. It's also mipi in IKL diu, ajo akasay pa ajo. Tu kisay jo ipiham. Mihimi negative base yung loading, false hope yung loading. It's a kay tu hi government in tu chunga kiho na pa chu yes atilo ina. You legislature so ibol diu time. A detail ke ho te atilo hi. It's very clear. But UT with legislature tu na say di wa hele interlocutor person ke interlocutor hina ni chita bang government of India and UT with legislature tu ke ho na ding permission AP poi. So hence I cannot call any meeting atilo hina. Hi chu khat ve SO ke la zo wa hi first interlocutor person separate state itum chung wa chu hiti a chu khat be rule out na bole Manipura state tha ke sim ding itia hal chun Manipur government hin central government hin ichi thua meeting conduct na ding right AP poina meeting ka bol thelo ti tai ki khat be rule out na bole ichi ako na chu ke no UPF chu ki kyau kina aban ipyam iti wa hela atam zo chun ipyam le government in ate chu abol go chu tia chu ihung chalwa etia TC chu ki hlunga hin tunia hi we are nearing towards the end or the solution now one of it ya chu tuni ifunu ibyametia hele achai na pa aban chi be na ding umlo ai lo wa hele hope talo munchu ki hlunglo lai but tunia nami pini gel diu chu or UT with legislature chu imudiu tai tina umlo UT with legislature chu government in ha sa atihin tu ni ibol diu hi ka planu to ong ki to khat chu nampi conclave ki plan to ai na nampi conclave ki plan hin cha city jo sia city branch sunga ke SO lam kai ke Kuki woman union lam kai Kuki NP lam kai in langa CSO KZC adang dang bon sa kaya kimu khom ding masanga ipi boldam ti chu November hi date chu ga sei daing ka ting na chai ki go ngai ai la hi chi ting la hin kapu do di ba su meeting ai ipem strategy ken ga gel di wa chu meeting pen as government of India and to in policy impoi tia chu ta no na hi rally bolting la pamphlet na banner adopting protest slogan kakizi do so be na chu actually pyamitia ha sa etia le chun government chun ichi ka bol lo le ha sa ti jo no ivet so ngai chu ki pa ngai chu but that's na say banga chu him le thala ki pa pa chu hingjap lo lai to na him le thala chu ki mo pat no ai le chun aba ni kyo lo diu ta chu but negotiation chu min Ethiopia ha je mi tia hele e hon jong khat i bol pi wa hi chi ki bol lo le ki ho nei ai lo Manipura hi chi boy nei su thap di e ti hu ki gel sa ngai mo need of urgency na chuting le interpret bol na theilang khat ki chui le na movement hi a hat mo wa le ima chana bol do nai he we ti jong hi mai the in na ito bang bit ma hen UT chu bai khialin kapi thelo di ti na jong mai the ti yang chala ti struggle ta divin gal chong hat kap ta divin ero le mi jang wat that ta divin ti jong hi mai the in na ai chi chu ama hong chun ching thei ta hen bol hin hi ji to ki sai chun last lang long hitan hi ji tu ai sei pen ji to ki join khoi sang dong ki leng extension agreement to negotiated political settlement in time bound manner chi cha chu ina ki khlep mo hin na ina ki khlep mo ka ti dan chu ki zo khlep pa khoi lovin ina ki khlep bi una chi cha chu ina ki net mo ina ki khlep mo hin hele tun first round of political dialogue so in ahum tan hele tu din munin chi policy union territory create na ding government policy poi ti chu
loud and clear in don but now hi ai le chilaya extension agreement negotiated political settlement in time bound manner chipen pa chu to tu chunga a result pa hi ti namuam akiri It tan. was, to be honest, long Mhm. things saying it was expected. Negotiator had kahina expectable is to government of India. Yes. Na, they will not just come and say, please, UTV legislators ball taute or kyo masat pena so hitaute ati lo di cho. They will, of course, come up with objection. Objection and Pudo Chu tackle Kibolcho. Tackle Kibola very clever and very wisely. Tackle Kibola. Ahile. Government of India ko machu. Hichi nangho de patana dialogue ilovin regular or periodical once in a month at least negotiation ding ti na bol diu hi ti chu tin put up na chu e chu interlocutor yung chu mediator hiya na aman pet pen na yes no ti thelo am ta umin tin aman hin respond nan tin na til tam ai le tu a chu negotiated political settlement it you chu we are starting to negotiate now na yo chu UT with legislature chu aman hai tia give up ka bolo le chun bo boya ya ta chu nammi pin he diu chu hai a boy ati din chu it was expected a positive sign na ila diu chu na mim ki IS bol hoban khat beya attempt ga mo le surprise ki ti the ai le e ho hi chi gam le si two parts of thil bai be se thunia o hilo manipur di chu ethnic ethnic conflict ai lo le ethnic sensitive thil tam ta umain ichi chu sei diu monga kala hin I don't find that very challenging for me it is hichu but to I say was interlocutor in jania chu hindu de report chu kathok chu kathona this is going to create chaos na center and rule out abolish a news report he is going to create chaos kati so alaman say chu why would you go by the newspaper statement newspaper ho chun amma ho in ade ta ki so hin government of India rule out ka bolwe ti aka kapi uham na we are saying government of India to in policy boy it is difficult kiti hin but your demand is legitimate ati so constitutional ati so na ya chu aban chu ni bol diu chu we have to put the pressure iti bowling ham ti pa chu e ho khuna ki ngam hin hichi pressure I bol diu to kiting le thil khat statement chum khat chu ilen do sa diu chu hichi chu achai na ting le chu negotiated settlement chu hidi chu I target no chu UT with legislature hi chu UT with legislature anok ka wa chu ibya bi bol diu chu I bol yeng ngai hin what is most important is not to give up na hichi chu hi not to give up zong chu apanan na pu eron tu chana he tu tok tu chung ki ho na masanga chu UT movement ni hiu na wa I bolu zong ki hebe lo hi na agu alam kai hon le khana thot no ham ne ki ho pi ham phone call no bol ham chula ki nam pi le la na kalo ma iki tha to le chi cho a movement na ina lo chu na mi pi na ge chu ka ti kali ne wa me le to iki tha to wa ki ka to ne cho a ha chana cha movement ha ta na I ge lo hi kum ni sung chu hi to chi chu chu comment a ge lo to chu democratic agitation ti ho chu pat the tam na hi chi hi interview I say ya okay okay I understood ground rule ng moment na Yang ja yang. kasi nampi conclave ding ngayon lam kay will make policy strategies cha chu chalk out in bol diu Pi pau me pu eron na pat man tam ta nin pen sot ta ake het mi pi bui na ho chu kain pura be en na ho jong lung lung thadai la ba na pan jing diu kain te men a chai na ke ya nei se pi diu chu concluding remarks zong hi pai ding ai tan ma ba na hi EPT ichi diu ham ti pa chu sei do the ho na sei ka sei ding lo ho wang chu ka dong bi nammi pi ho koma ka sei nom chu community khat hi na wa te si hon kam sunga bon ha to ile yong ki pe to hi ti na
society so nga chu miem khat la khat ki na ki tu mo na chu ding e organization khat la khat ki het hil long ding mo ngai tin lau ti but when it comes to movement or nam ki chi ting len kil dang i da ngai na like political dialogue ke o hi organization represent yong kai po win ke no UPF cha lo thei lo wa amin khat hi cha chu ke no UPF spokesperson ka ki ti thu hin iga bolu kun nama dinga hin ya chu chi pa hi kildang chu a chu ki boina ki na na ine u jong de ki chi movement na hin ilung khanu ti ti number 1 nam mi pi po ma ka ti na nom chu hin na ei ho hat na nam hat na mu di ti le lam kai ka hi wang ke yong kalung thadai ji aji nam dang to ki ti ba hele te ka na khana any se naim na thing noya ikitia yong le akivai hom danu chuting le establishment policy strategy hung do dan chu I pha lo chu e society ai thing no yong ki vai dan sim phat ni tam ta chu and that cannot be done overnight ko point chu na this point to deal with it but to hi here diu ka chu but we are not less ti ki gel do te ka ti so government of India to talk yung inayu interlocutor yung AK Misra hi I am dinga so amo hi yung dinga so amo hi na and moreover limelight na national media hi UT with legislature separate administration hi more than Naga's political demand umbicho ya chu up to us how we project this na ya chu chilai ki ka hi critics hi okay but lam kai ho dema epiha de a say sit na su min sit na teacher also what will we achieve there's nothing we will achieve na but kasi nom chu to hompi lam kai dang hon jong let's give space to people to na give amo critical point api na diu to space pi ngai ilunggel ta ki banglo min point api mana em na thal choi jo si chu mi to kin awa hele chun society a chu group nia chu ki mom miang de group nia chu we don't have that ipiha freedom is group nia kena election dana na bolding chu we don't have that freedom very limited resource in EU population it homu chuting like Manipura event na hele nam thum hola chu we can say we are the weakest na community dang ka ki hopi ngai ti so a ki hopi ding la chu hi chi chu yes ti na ding pressure bolding a chu naga vel lang mei te vetang we are the weakest but still e ho chu pathin ho hi vel tu ni sang ya hi pathin pan piwa kaljam community hi banglin to hin ki sa no wa izo hin achu political solution yang hi pathin program a hi ti akala hin hung evolve dan hi achu pathin jong igel do ngain e ho jong ki to so dan pan khom dan hi ikijilu ngain chuting la city la aching a team hon jong critics ibol pau suggestion ibol pau impose hilovin che hi lo la hi thailo ti a ki impose to hilovin nama dinga hi chi hi la i hat be di wi ti hi meeting aki ko le meeting a hu de hu po do ding social media ide di sia chu that's not official or chu implement ki bol thei ji lo ya chu koi tabang nampi conclave aki gon le aki ko zo se hu hitin ichi delhi a ko na hu ni on delhi voice in po hitin chrechan pura hu ni on ko na hu den chrechan pu voice in po hitin kampu pi a ko na hu den kampu pi voice in po hitin nam chu let's reason together abana ipi bol diu ham ti very important stage title it chu phate ai kyo to lo wa hele government in very policyum po it's difficult atia chu suppress ai bol diu iki ho to wa o ipiha government in like ta nei lo ham itia hi mo su nim thia nei ge lom iti wa le then they will realize na it's my last word ai lo wa hele my last point for tonight na ngai lut nam mi pio ko ma idin munu hi crossroad ai tai
đây lampi masang wai mi um hetai na jit la chi dam ve la ngai chi dam ti um hetan ki kya to khat la khat kin na khat la khat ki sei sit na ki chai the he poi lang hi ingat na li piam lang ingat ai piam ti chu ong chim lim ta i gel wa i pan khom phat noi tai ti chu ka ngai lu nam nu pi ho zo si ko ma ton la ka sei nom he ka ki pai Thank you, Pueran and say to Mabana it to adiu i ball diu pa hen if future decide a ball de ti ti chu mi nam mi pi te atim na hen lung neo the hi pu ve aki pan pan di hi ve ti chu lam kai pu in mi pi te atim na e ball na wen tin ana ve zo sen he chi hi mi zo sen ana ngai thi na ding in share in a ball pi un the bridge tip na kai ne wen tin thank you Pueran dam se en lang ha pana hong pang jing ding bridge stand dong tim na le til khona zong kai nei tha ki na ve ka ki pa sir the bridge good night sir good night good night